Complex Sports Club mata kasni kalaban kotno ia ka Interdong Football Tournament kabala pelang mata hakini kilai benai. Haka jela kai final ke jakon pelang hapenang ke ombak bi bar ke Ompling Kickers Football Academy. Kan masa ki ia ka tournament dah ubak payak sing siam oblong OMDC ka thai ba kamjuru usiam ke KHDC nang ta ubak Fanten la kadong oblong iam ke KHDC. Ada lang ru ubak Algerwa presiden ke Ompling Sports Club, ba KG Sandin secretary ke Ompling Sports Club, ba SF Pengru bernama Syang Ompling kini kena kapsionong kisah samla kita khot ke Ompling Sports Club bat kipan ba kian pikai ya kena gejala kai football. Wa penya sing ia ma bakaran kan ni gejalang oleh kublai ya kasnong ba ya kadong ki boleh trilang ban saya ka sab ka pong samla ki bala ban nikmat ya ka sports club akhiran san ki bahe. Oleh pemeraru manalo ka soklo lai pulak boleh manmang pisai ka mini stadium ki boleh yo na ka sports department jaga sokar jala lamang ru salai kluduna mat pendap ya Indo Sports Complex abaro kabalong hinyo klotam. Nakalang ka council leng ba uyam bat usiam kan pelai kemasan polak tengah ban pendit yang ya kamna football ha Ompling kani dak si amul penemana hadian ke mamujon dak sokar jala. Haba pa cak jala kai ke Ompling Kickers Football Academy kala job ya ke Omba Sports Club dak Ciko Lanot. Boleh buat kerja pesanan je yang ni.
ya baru ki riurangba jong shnong ki longkbe ki parasamla ki te pershenrang berkumju ki hab ki baret ki bala bandan lang hapo jong ni kamadan ban saki ya ketika final jong ke interdong football tournament kabala pentai nanti da Kompling Sports Club but nagaliang jungi ni juai non kat nagapor syakapor baka Kompling Sports Club nama ka jingmu jong ni ka club kalong kumno ban wanra ki lat ki rensan ki pair kaban long ka jingirap nam te ki samla badan sap ha football bakin kiu ha kiwei ki benta te ha ni kapor kumu nomikmat Baiba berkunjung ke museum jom ke KHTC baru angkai hari ke executive committee bersemai nidon ye ke jingkit klik nidon ye ke jing sokya kumno ban ye trailang berti sports club jo kishnong go fer berti darbar shnong ban kintiu ye ke sab kisamla bakidon bat na kaliang jongi habai de bat ke jingdon kam jom ke Kompling Sports Club lai keren lai penbet lengkap bagi ia mencharge of the sports pada kalian jungi in Europe ya ka Kompling Sports Club na kalian ka District Council na ka 15 Finance Commission anti grant kamanlong san pulak na kamtaban penbahas isu ya kani kamadan nama pengidot ya ka jusuk ya ban kentiu ki samla professional haka sports activities club da shomkai nalor ke sanction ke belajo saukulur lai pulak ben bahai dari kamadan dia ke bagidan menta kaban sedang traino mentau penai Oktober ngakwa ben pentip benwara ini ke kubor lingbau chief minister but sports minister baya kenika proposal maka menta ben shnai ke indoor sports complex hangi po badan Kompling kabam duna ya ke lai kurun badan mensim tayo layo ben clear nakarya ke department nakam tak kini sanction tepat ya kam basa banwan ban pendap ban bu maunang lep ngan sayo banwan ban penbait lengkap ban sports minister ya ke ban yo ban penlong sakoi part program nakam ta ke sports club ban nam ta ki pai ba no shnong po Kompling ka jingmu ka jongi ban ra kilat jirap na sorkar jela ban district council kalong baka shnong Kompling kalong center baka kalong pedeng bhai kini shnong bang markhap ya kaba kalong kawai naka sports hub kaban dan ki sports facilities ki sports infrastructure ki babiang ya kaba ki kena samla badan sab hakino kino ki benta na kalong ka outdoor ban ki indoor games kinla banwan ban pentibet yalade ban practice hakini jaka te nakalian jungi ikwa aru ban pentip ban nakalian ka state government kalau penlong mereka sengi bak lasai ke sengi ya ka elite pathway program EPP kalau kawai nak ka program ya ka bagi arut ki Olympians nako Australia ki 100 po nang ba shalom bak kani ka program ka temu ban pek ye ki kena samla hakino ki benta bakidon ya ka sab khamtam heki sports bo fair te nagariang jungi persyangkat balak bentreshikong bagi kena semula ki bersab shisha ke kami lakai kinyo ya ke platform kinyo ke rensan bermi syamadan bani kemen scam baka sab ke bagi semula ki jungi kidan ngenem angnut ngenem community bani iya kita ke state level henry ke national level baru kunjo haga international level kan dikini kintian bakndiat sai sien pat insanai kenjo banang penbahas isu ya baik saya ke bahasa bat ketika second half ini ai kumlei ya kiban sajok sibet nagaliang jok klub bat kunjuru ya boros tikitin ibalai simenta haganeka football interdong kebelalong bisa kebayat baik jadi nanti ngado ke sedang hadu kaneka ke kenti ke pementa ya kecing tui jong ke Kompling Sports Club kembali yai perlong nakapor marlau senang ya di football sedang kalau si benta bagian yo banjit ya ki players ki banikmat nak Kompling Sports Club kata kan di jingmu ke bangsan bat haga jong por ke long bangin wara ai ka jong kini bersan teli gidong bat ni siapa ke jing pelong gini di entadong bawra kata ke jing isu itha ke jing chan sa sama nagawi ke dong sakawai pa
But kunjuru ba ila ban lemba ni football tadang bolu ikna kam long discipline na kabakila ban like na kini ki bai pat ki ting snia ko magi in ta kam tam ha ka jing strang ban kan rei ban sumthir ini wei ban jing snia ko ba boro ni te yo drop ha ka ba benne kawai ni program jong ka seng long ko be kadang terlong ya ka awareness program anti hapo yin normal ka ba mentaro sidang ya ke program nilai dan lang ni semua baling bagi jing pelong mungkin sport activities in nangla bante lakam nang ben like na kum jing senior kaju ko ni semua ba nakaliang na klub or di don ba ki na nange shlong ko balani khmat chediwai pa ki klub hapo jong ka ka sorsilong nakaliang klub ni semua ba ka jing pelong jumi gani om ba kamun shua ni perlong ni jadi football bedong nak apa itu kita melek kai nak klub ni khangla bani le bedong beri mentang yim shim penya cuy kita kalau buat itu kita boleh shim mentang di dua itu akan ikan bedong ni lasha open bakin shim mentang ya kawai ke bang aku bedong ba ai baling ba ke perlong ni bani football bedong itu kita boleh ngasap kaprom tin la banyo ban mikmat pat chediwai di klub di jom gani ka Shillong wat iba dan ka sab lemba ka jingtri stom company ne se dila banyo ban nikmat ru na ka state bat ka national level kemudian junction ke India haka under 19 kala yo ya ka nam ladu haka sin ka bapra haka ba di so sarong banyo jingtri bo wei na pedeng di kena khasi uba nam ti na po Ribhai district Udaral Liana Remai Ulayo ya kanam best goalkeeper ubade na jong ka team India ba utaw ke na po kanika ri khasi ka bai ka jingi te kum ka jing snow ai buram jingi te le se walom dei na kanika shnong ka jingi ndei na kanika ri ka jong ni tong ai ka jing thap ti na ka bata jong u bo walayo e ni ka nam ka buram ada ban plebu maunorim te halor jong ka neru nilai botin nakaliang jong klub bad kontraktor ba kontrai bad nakaliang jong ai manta sukung ba RTO ai shen un sasdang ban kontrai no ya kane ka ministerium ka ba iba penyak sing sim ka por bilong MLM chamsdam ila penyo scheme sanction ya kane ka madan football ka bagi penlong menta te kum kata jing sung buram na ka benta jong i nimdani ay bersiul rei tang tung kajing sungu ba ilale sitom ban penyo scheme ya ka ministerium kejo kopor kumonglong ya ka tiga endur hall ru sepung kata kajing buram to mi aja kajing thapti na ka benta kajong ni te nganong tren bon tin ketri la ong pa wat